Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli Makler Shumbay kanalini baqlab boruvchi aziz do'stlar. Kunlaringiz omadli hamda keyinli o'tib tilab qolamiz. Zo'r yerdamiz Shumbaydan. Qalaning o'rayidan yaxshi yerdan, yaxshi lokatsiyaga ega magazin sotlayın deb o'tiribdi. Videoning so'ngina deyin ko'ramiz, unaqa bo'lsa bir like bosib qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab ketamiz, kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni qoldiramiz. Бағасы 370 milyon kelishimiz qaytamiz deb o'tiribdi. Qatib qolgan sena emas. Zo'r yer, magazin ochsangiz, savdolaringiz yursib, жұмысларыңыз жүрсіп ketетini aniq. Senin menen aytalaman, sebebi lokatsiyasi hamma yerga qulayli. 97 kodi menen 55615 telefon nomeriga baylansangiz 370 milyon kelishimiz qaytamiz degan gap bo'lib o'tiribdi. 72 metr kvadrat 95% жұмыслар істелінген деп айта аламыз. Зор жер. Сатып алың, сатып алушылар бар Шымбайда. Олар үшін қымбат емес. Лайк басып қоямыз. Хаммеңізге 2025 жылы ойлаған мұратыңызды алып, бизнеслеріңізді жүрту насип етсін. 97 коды менен 55615 телефон номеріне байлансаңыз 370 миллион келісеміз қайтамыз деп айтыпты. Маклер Шымбай каналының бақылап баруда давам етің. Арзан имаратларды, арзан жайларды елете түсіруде давам етеміз. Қолап қуатлап отырған бәршеге шексіз рахметлер айтып қаламыз. Қош сау, саламат боласыздар.